Upravo ono što ste rekli, Republika Srpska ima snažne institucije koje su odavno rekle da su u stanju da vode Republiku Srpsku bez bilo kakvog, možemo reći, međunarodnog protektorata. Da li je konačno sazrelo vrijeme da međunarodna zajednica ode i da nas pusti da živimo i radimo, jer sve su pokazatelji da to može? Naravno, Republika Srpska ima toliko snažne institucije do 25 godina ili posle međunarodnog priznanja 25 godina, da ona već u proteklom vremenu, samo kada bi se vratila nekoliko godina ulaza, dala svoje institucionalne odgovore na sve ove napade. I na napad Ustavnog suda, nažalost Ustavnog suda koji treba da štiti Ustava, ne da ga gradi, razgrađuje i postaje faktor nestabilnosti. Dakle, dala je svoje adekvatne ugovore, samo se sjetite začaka Narodne skupštine na antidejstovsko i antiustavno djelovanje koje je djelovalo na ustavno-pravni položaj Republike Srpske. Donijeli smo i posebne zaštite na neustavno i antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo već imali sjajne reakcije naših institucija i one su prije svega trebale i jesu i djeluju u pravcu jasne propilacije ostvarenja interesa Republike Srpske svih naših predstavnika na nivou institucija Bosne i Hercegovine, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Savjetu ministara i predsjedništvu Bosne i Hercegovine.